Chraobh Peile Ros Comáin deir le feachtas Connacht Cora Finne nurig nar chliathríd ceannais. Acham líana chur Connacht as Craobh Pádraig Mhic Phiarais deir le feachtas Craobh Naomh Bríd mí meánóir. Tréistóibh Craobh Ros Comáin a bhuachant an aireochtlanis Craobh Connacht chur leis. Nuair nach an America ag Champagne nGaillimh an Arnas Rahúla Craobh Peile Chonnacht Cora Finne-0-10. Bhí Cóna flaharta Seán de Clare a Tuam de babhta Ceannais Peile AIB Connacht. Ja, agus simúil gúil Gary Sais a fáil seilm na líróide mun sin an aice leis an taobhlín agus i bhí a cheardaigh ar a ghrim beidir nach gatha sé mór an ámas hon. Spás gatha sé geartíocht gas sé taobh clé an ó immert ó Sais deis faointe babhta ó dara silk as an chaid a casa sin scór fad ó dara silk. Scór den sco agus chunig mu dé sa gluthe ceannais caiici seo chuine gunne má Colin rinne sé an rud céanna faoi ró a chahan níra se go leor ámas an éir ach scór den sco. Iachar sin mar chic amach agus Dylan Kenny bhí sin an leanúnta raig len a ruúthar agus an chaid a bhuachaint ach a rihisteach sa jamú sinna ígin anna bhí hlachtar néis. Deisian fiún suí, ha imróir a bhain sa bhreisicha, seo chun tomaltí, casa séir yes in inig, an doran pasáilteiste, deisir bhaide, Céirí an casa, se báite, ag Céirí, alé, mar scór, ag na Pearsaigh. Sin scór den sco, friúnsaí gon scon sin, botún a bháin, dianta Cora Finne agus Pianos baint amach ag na Pearsaigh, Céirí an seo, rinne sé go maith agus na rian ar a seansad be is dóilm níam silca bhí ar a nían sin nach an scór ó na Pearsaigh an seo. Feite an so, ag Jack McCabe an na feasiste gnéis, dimisteach ar móid a spás an na críoch, iachar sin mar hábháil. Chiapas go raibh sé tóiste go híomna, treibh sé stig sa chuoine. An cinál cosantin sin ón na Pearsaigh ach ifid a fichian sin Brian Cogger ceap me gur a cúl scórá teige chraig sé an deis cho hain agus chunne sé ísilí ach is dóilm cen ifid nó cen imimeóid ifid a cúig an sin. Tá Céirí an téige aim si go báid a seán óg. Luathar úntach chaid kickáilt a roiis deile buinte ag a lánta sí an chitóg a babhta sa má sé nána éimre sin deasóg as an sé gitóg sin é óin callar an babhta sa. Fear Finne an chaid a freaba na Sullivan nach mar Mhic Phiarais a dhéanamh sanna Craobh le clia pasáil a chaid chuige seo chuin Kenny ha sé mahalta scóráin agus ha pointe eile aimse ag na Pearsaigh agus aistrú á dhéanamh ag Corofin. Bort Brian Cmataige ar a gaid. Immert anna haun agus Malloy a tríú íireacht ar chuinte ar deire hir hail be sé ráid a sénig anna scór anna cheannara. An scór ar fad an sin agus bhí Paul Conroy caint maiall an gcuí beidir nó an puinbeg gcuithe sa dar na leann seo agus charaigh sé sin leis an kick. Le Hansen sóige má siú tuair fin na Phointe. Tá achas dóilm Tá dóiceach sé an kickin sin gomach seilmh na líróide ar aiseigh ag Cora Finne A si dhéalú isteach seansa bhí Céirí istigh nach cum leis an doran san éir agus Conor Harley lena chéad faointe sa chluthe. I raibh ó Malloy tuair fin na faointe eile ceann bháin aige agus tá tarna ceanns léir sé Craobh agus conas airiúirta de chorp. An kick amach buí léine sa bháide agus inis na Pearsaigh ar tí buachaint an sa I Tuam ní chiathú báide níos frist. Imlíana agus sé sin Jack Nevin agus mar déir siad sin agus bhí an contúirt sin an a gcónaí a chuáin go meach na Pearsaigh ábalta sinníana ar an bhríhansaí nuair a hagann san cúlbáir amach. Nadóg Derek séite ag an réideoir an sa agus bua únta ag na Pearsaigh. They had threats all over the field. We knew we had to match up, get our matchups correct, but we knew if we came and we played the game that we were capable of playing, and backing ourselves, we knew we had a hard team to beat here today.
You'll see our full back line up in the full forward line as well. We'll see our full forward line back in our full back line, and that's what's required to win matches. And Paul knows himself, the harder he works, the better he is. He's a fantastic footballer. Carey, a passage appointed! And Carey, an outstanding first half, but you were watching the same as me. Our second half left a lot to be desired. Cora Finne showed their quality in the last 15 minutes to bring it back to 3 points. Goals win matches there, and Jack Nevin coming on, getting a great goal at the end. It's nice to see. It's only a quarter final. That's the reality. It's going to be forgotten about again. Unless you go out and win something, that's when you're remembered. And all we did today was win a quarter final. I was and I